هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. وبناء على طلبكم درس النهاردة هيكون عن شهر رمضان. هقول لكم على بعض الجمل والكلمات اللي ممكن تستخدموها طول شهر رمضان. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. طيب نبدأ بأول كلمة. شهر رمضان اسمه ديا غمضان. ديا غمضان. طب ليه أنا بقول ديا ما بقولش داس أو دي؟ لأن في كلمة اسمها ديا فاستن مونات. ديا فاستن مونات يعني شهر الصيام. دي كلمة مركبة. داس فاستن يعني الصيام، وديا مونات يعني الشهر. طيب وزي ما احنا عارفين في اللغة الألمانية لما بيكون عندي كلمة مركبة من كلمتين أنا باخد الأداة بتاعة الكلمة التانية، وهي كلمة مونات. مونات يعني شهر والأداة بتاعتها ديا. عشان كده أنا بقول على شهر رمضان ديا غمضان. كمان عندي كلمة الصيام das Fasten. das Fasten. والفعل منه fasten بمعنى يصوم. fasten. الصلاة das Gebet. das Gebet. das Gebet. صلاة العيد das Fastgebet. das Fastgebet. السحور die Morgenmahlzeit. die Morgenmahlzeit. ودي كلمة مركبة من كلمتين. morgen يعني الصباح، ومالتسايت يعني وجبة. الكلمة على بعض die Morgenmahlzeit يعني السحور. كمان عندي كلمة الإفطار das Fastenbrechen. das Fastenbrechen. das Fastenbrechen بمعنى الإفطار، بإنك تكسر الصيام بتاعك. كمان عندي كلمة الحسنات بمعنى die Wohltat. die Wohltat. die Wohltat. السيئات die Sünde. die Sünde. كده خلصنا أول جزء من الدرس وهي الكلمات. تعالوا نشوف الجزء التاني وهي العبارات أو الجمل. عبارة رمضان كريم بنقولها ازاي؟ رمضان كريم. رمضان كريم. لو عايزة أقول لحد أتمنى لك رمضان مبارك أقولها ازاي؟ Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ramadan. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ramadan. أتمنى لك رمضان مبارك. طيب ولو عايزة أقول نحن نتمنى لكم رمضان مبارك. Wir wünschen euch einen gesegneten Ramadan. Wir wünschen euch einen gesegneten Ramadan. طيب ولو عايزة أقول نحن نتمنى لكم أن يكون الصيام سهلا هقول إيه؟ Wir wünschen euch, dass das Fasten leicht fällt. Wir wünschen euch, dass das Fasten leicht fällt. كمان ممكن أقول Guten Appetit nach Sonnenuntergang. Guten Appetit nach Sonnenuntergang بمعنى شهية طيبة أو شهية جيدة بعد غروب الشمس. والمقصود هنا بكلمة بعد غروب الشمس وهو وقت الإفطار. طيب لو حد سألني وقال لي أنت بتصوم من إمتى لإمتى؟ هقول له Ich faste vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Ich faste vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. أنا أصوم منذ طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
طيب من ضمن المواقف اللي ممكن تتعرض لها طول شهر رمضان إن ممكن حد يعزم عليك بأكل أو بحاجة تشربها. في الوقت ده هتقول له Nein danke, ich faste, daher darf ich werde essen noch trinken. Nein danke, ich faste, daher darf ich werde essen noch trinken. لا شكرا، أنا صائم لذلك لا يسمح لي لا بالأكل ولا بالشراب. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. لو تعرف أي عبارات أخرى عن شهر رمضان اكتبها في التعليقات. أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معاه. تشوس.